ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввал парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед, дасти хайр доред, роҳ месозед, об меоред. дӯстони меҳрубон, аллоҳ шоҳид ки ҳамаш ба хотири худо ҳастад. мо акум омадем дар ҳамин ҷои модармон Зулфия модари азиз ки алҳамдулиллоҳ хеле либосҳои исломиву тоҷикиву чӣ мегӯянд ҳамун чиёра чӣ мегӯянд сатр инами либосош кашоланд чия? Не кашола аммо материалаш чӣ мегӯянд? Атлас. Либоси атласи тоҷикӣ ҳастанд. Нигоҳ кунед дӯстони меҳрубон, канали бобоҷон 88, канали универсал меяд. Яъне ки гуфти ҳамин гапи кӯчагӣ арлашбод. Ба он хотир ҳаракат мекардем, корам дар инҷа мепартом, мақсад зиборам мепартом, дар инҷа кӯмакам, гумшидагиам, мурдагиам худо раҳмати ғафуратшон кунад. имрӯз мо хостем ки ҳамин модари худмона апай Зулфия ки мақсад дуконшай каме ҳам боша, агар 4 модаре ки мо обуначӣ дошта бошем дар ҳаминҷа чикор кунанд, тамошо кунанд ва аз ҳаминҷа баҳра бигиранд. рақамошро ман дар рӯи экран мемонам, садовот ҳама адресошро менависам. ман дурустарш хаками молора кунда мефаҳмам инҷа чизи бисёр дорам. хубаш ки ман ами хоҳарчара хача телефонам мети микрофона дурустарш полни нишон тия. хоҳиш мекунем модаро ба диққат гӯш кунед ва барои яъне ки ҳамаи модарову хоҳарову чизи арӯсӣ дар инҷа дида мешавад иншоалло. салом алайкум хоҳари азиз, хоҳиш мекунем полни нишон бите. ами каналимон деҳқони ами натарс биги ҳамун чӣ дарзи диридагӣ дора, кандагӣ дора, хусрӯвай базибай ҳамаша полни деҳқонӣ нишон бите. 1 минут мешавад, 20 минут мешавад, ҳамаш барои шумо иншоалло. модарҷон гап занед. аё бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ассалому алайкум дӯстони меҳрубони мо, ассалому алайкум ҳамватанони мо, модарҷонои азиз, холаҷонакҳои ширин. инҷа боша мағозаи модарҷони ман Зулфия Садовод. ана мо қарор дорем дар город Москва, бозори Садовод, торговый центр корпус А 2G20 ва 2G18 ва 2G23/1Б. асос ҳамин мағозаи 2G20 ва 2G18 мо мағозаумон дар болош инами хел ана бигем ки плакат ба номи Зулфия модарҷони ман ҳастай. иншоалло ки биёен. мо ҳама намуди отправкаҳоро дорем. шумо дар Россия бошен, агар почта Россия, транспортни компания, тамоми мақсад отправкаҳо ҳастанд. иншоалло ки бародари мо номерои рақамҳои телефони корӣ ана 4 рақами номери телефонии корӣ дорем ки духтаракҳои мо алҳамдулиллоҳ кор мекунанд, почта равон мекунанд, ҳамаи хоҳишҳои шуморо буд мекунанд. иншоалло транспортни компания, автобус, самовивоз равон мекунанд. бо иншоалло ки дар ана сайти мо подписатсия кунед, Зулфия Садовод ютуб канали мо зиёд наворҳоро шумо мебинед. либосҳои исломӣ барои модарҷоно, барои хоҳарову барои ана апоҳои гиромии мо зиёд иншоалло ки ҳастанд. бале, биен мо ҳозир бо ҳамроҳи шумо нишон метем мағозаи мора. ина мо ҳозир сар мекунем наворомона. ай либосҳои туркӣ хеле ки ба мисли дар танаи ман мебинен. размерошу 42-48 туркӣ. нархошу бошад 7500 рубл барои шумора модарҷонои азиз. сифатошу сифатои тоза туркӣ ҳастанд. бениҳоят сифатои хуб. молои ҳархела дорем модарҷоно. молои арзон дорем, молои распродажа. як дукони калони мо распродажа аст. ҳозир иншоалло мо у тарафам мерем. ина нигаҳ кунед. ё бошанд ай ҳами серия ҳастанд 7500 рубля. беҳад сифатои хуб. паплинои туркӣ тоза, рангошон ҳархела. ина нигоҳ кунед модарҷоно. размерои калон кушод. хеле ки мақсад очаҷонои мо нағз мебинанд, хоҳаракҳои исломии мо нағз мебинанд. 7500 рубл заказ кунед. бо дорем ина духтарои меҳрубони мо 2500 рубл. ина размерошон 46-56 российский. ман размерора российский инагда мегум, инагда туркӣ. не ки вақти заказ кардан шумо иншоалло метонен ки параметрои худтона равон кунен. ана духтарои мо шумода мефаҳмонанд, даже видеовизов мекунанд, ҳама чиза нишон метиҳанд. инами стоякҳои мо боша, ҳамаи дукони 2G20 мо дукони моли туркӣ аст. ҳамаи ҳамин дукон пур аз молои туркиву люксови качество аст. бо иншоалло ки мо ғайри ӯ бо зиёд бо 2G18 моли туркиву арӯсӣ ҳастай. инаи боша 3000 рубл. размерошу мераванд 46 чанд. анаи боша то размери 56-58 ҳастай 2000 рубл. нархҳо беҳад оз. ман якта ба якта ҳама моделҳоро ҳам нархҳошуна мегум тона модарҷони азизам. ина боша аз ин модел 2 ранг 3 ранг аста. ина
3000 рубл. Бо иншоллоҳ аз канали бародари гиромии Исоми мо ки омаде ҳатман мо скидкара фаромӯш намекунем. Аз номи акам гап зане мо иншоллоҳ ки ҳатман шумода скидка мекунем. Ина 3000 рубл. Инае боша ба мисли дар хидм гирифтагӣ бениҳоят хуб ай духтаро мепушумаш ака мо дар иҷа коромон зиёд астай бовар куне ҳами хел ҳичи рангшам дига намешавад, сифаташ сифати беҳтарин астай. Ана рафтем бо инаи моделҳои туркӣ 3500 рубл. Ино ҳама фирмои беҳтарини туркиянд ки бигӯем ки сол ба солуш қатъи мепӯшен, ҳичиш дигар намешавад духтаро ака ин фирмоҳоро бо зиёди одамо медонанд иншоаллоҳ. Ана ҳозир мерем ба молои ио фирмаи ламираж. Мо иёра дина дар канали худмон сиёмка карда будем. Ина уже қариб ки як 20% алҳамдулиллоҳ тамом шид. Ина духтаро нигоҳ кунед. Ламираж тоза, ламираж ина нархошро дар пишти шумо наистагим 8000 рубли. Хидм аями савзаш гирифтагим беҳад зеба. Куҷое дар намепушумаш ҳама меган ки ай куҷо гирифтӣ? Ду размер ниряд буд ай ҳами савз. Ҳами вақти 8000 мегӯи 3000 бугӯй, бугӯшон ки яъне ки материали хуб аст. Бораи баъзе ки сон мегем ака пас назанем дига бародаро хоҳара ки мефурӯшанд 1000 рубл ё 800 рубл ам хели я бор ду бор хели чӣ мегам мепарам хели мухим лафа мекунам ман фотои занаки мефаҳмам. Аммо яъне материалҳо хубанд, яъне ки бояд файка биёӣ иншоаллоҳ мефаҳмед ба он хотир мо туғри. Бале ҳозир ман мефаҳмонам, рост мегам бародарҷонимон, ба хотир чи фирмаи ламираж астай. Шумо зиёди шумо и фирмаҳоро медонед. Багиза, ламираж, эспира и фирмаҳое ҳастанд ки фирмаҳои туркиянд. Ҳозир мо бо ҳамроҳи шумо тарафи ана бигем ки туркиёи распродажа меравем. Материалҳои туркӣ ана нархошу чӣ хеле ки бародарҷони мо гуфтанд ай 800 рубл то 1500 то 2000 беҳтарин чизо. Мо мегӯм ки ҳами 3-4-5 павилоне ки ҳасте тақсим кардагем. 2G20 мон боша ана молои туркӣ ва анами люксови качестван. Мо ҳозир аз ино сар кардем, аз калон сар кардем, мерем ба хур иншоаллоҳ. Ина нигоҳ кунед. Сифатҳои иёра акаҷон ҳами духтаро худшон медонанд уже. Вақте ки ман фирмаша ламираж гуфтам, зиёдҳо медонанд ки брендови материалҳо, брендови бана поставщикҳо чикор мекунанд? Фақат чизои беҳтарина истифода мебаранд, матоъҳои беҳтарина истифода мебаранд. Ина нигоҳ кунед. Бениҳоят матоъҳои хуб, бениҳоят чизои хуб. Ана боша барои модарҷонои ҳоҷибибим. Ина нигоҳ кунед. Ҳамаи ҳами боша фирмаи ламираж. Инора дар навори мо шумо дида метавонед. Ана ино боша фирмаҳои эспирамон. Размерошу ҳозир ҳастанд аз 44 туркӣ то 54 туркира. Ин ламиражҳо ҳастанд аз 40 туркӣ то 50. Бениҳоят инаҳа духтарои меҳрубон, модарҷонои азиз, ҳамаи шумо материали итальянски купрара медонед. Ина итальянски купра, фирма ламираж. Ина духтаракои меҳрабон. Вақте ки мақсад чӣ мекунем, зиёдҳо мо ҳаракат мекардем ки нархҳои дастрас қатъи биёрем. Не ки зиёдҳо меоянд ҳамиҷа апаҷонакои мо, зиёд занакое меоянд ки мехоҳанд ки матои қимат хушрӯ бипӯшанд. Духтарои ҳастанд ки то $200-300 киштар мехаранд. Духтаро анаки модарҷони мара зиёдҳо алҳамдулиллоҳ шинохта кардагиай пешаш меоянд, меган апаҷон мо шуморо айраҳи дур кофта омадем, не ки ба таъби дилмон чизои қимати хушрӯ наёфтем. Мо ба анамихели одамора, ба анамихели аудитория, шумо ҳаматон медонед ки ҳар як мол аудитория хича дора. Мо ба ҳамхели аудиторияра инамихели бигем ки 2G20 буд кардем ва пури ҳамхели туркиё кардем. Ина боша духтаракои ёшта 2500 рубл моделакои ана хуб. Биёин ҳоҷибибиёда. Ана нигоҳ кунед модарҷонакои ҳоҷибибии ман. Ина нигоҳ кунед. Багиза. Фирма Багиза. Инаҳа нигоҳ кунед. Размерошон ҳастанд аз 38 туркӣ 3200 рубл барои подписчикора. Модарое ки мо аҳсоби фирмаи Замзам умра мо мерем иншоаллоҳ. Ина барои бародарам қадарое ки модарам дар оилаотон мебарем метунем ин садовот биёед барои ҳоҷибибиё либос харидорӣ кунем. Ҳам метавонад дар Макка омадина кунанд ҷои гарм, ҳам дар ватани азиз Тоҷикистон ё дар Россия. Ҳам яъне ки
چهرهشون خوبه به نهایت و نگه این اگه با این فقط برای زنهای حاجیلوی شده یعنی برای همه بله این فیرما شاید بر صورت بگی سیومکا که این فیرمای باگیز است تمامی دنیا ایرا میدونه انا مادر جان عزیزی من شما میدونه که به نهایت خوبه مقصد پتک نمیکنه انشالله که ما برای حاجی بیبیو را همیو را آورده بودیم به هر خانه خرسان همی اوچه جان مم رفتنش ده ای همیو گرفته بود باور کنه صفتش خوب است اینه همی حاجی بیبیو میاین ای همی جا سر تن میکنن احرام داریم امی ایرا میگیرن این خیلی برای حاجی بیبیو را این خیلی سطروی که و دستاشون میپوشن سفید هم چیز از با 800 دانه دیگه زکات کردیم این سفیدش با همی کمپلیت میگیرین راحتی جانای باور کنه در خونه الله گرم است به نهایت راحتی خوب است بعد متوی در اوجا که گرمی است الرژی تا نمیشه پخته تازه ترکی هست دیدین رزمیراشو تا 62 را نرخش 3200 روبل اینا کلیچتوش بینین مادر جان عزیزی من ما زیاد از این مولا میبریم چون که به هر طلباتش کلان است همه نمودی گلوش هست با در یوتیوب کانال ما ویدیو ایرا شما انشالله دریافت کرده میتونین که با پرگی خوب وای کدگیم یوتیوب کانال ما نام داره زلفیه صدوات خیلی با برادر گرامی ما انشالله سلکش در تک ویدیو میمونه که شما مقصد پرتیسه تکنین انشالله که ثوابش به برادر ما را میرسه انشالله اینه میتخه اینه یا همه باشن ایتالیانسکی کوپرا نرخاشان باشن اپاجنکای ما از 10,000 تا 8,500 هسته همه ایو را با بای کردن با تماشا کردن شما انا باشه این خیلی برای دخترکای یوشه داریم دخترای مهربانی ما دیدین 3,000 روبل باز کیتکا میشوه رنگکاش ندیدین همه رنگاش اینا خیلی پاپلینکای دویکای ترکی داریم حتی رمولچه هاشونه اینه دویکا رمولکش کلونه که خیلی تانفوره میبندیش رنگاش نبینین این همه می رنگاشون هسته 2,500 روبل با انشالله که سکیتکا میشوه با چی را نشانتان بتیم این همه همین نریدکا یا شنکا برای دخترکا یوشه هستن اینه ایجا باشه سطروی ما هستن سطروی فیردوس به حد زیاد داریم حوزی با 2,000 دانه دیگه ذکر کردگیم در اومده ایستاده است همه رنگاش است سطری فیردوس هم سطری خوبه قطعی برای نمی حج رفتن قطعی مقصد ختان بردن در میپوشیش بعد صفتش صفت بهترینه سطروی فیردوس هم میدونن که مقصد فیرمای ترکی است نرخوشان باشه 700 روبل دویکای حوزی با در وای نشانتون میتیم در منیکن نشانتون میتیم انا باشه اینه کرانوها توقیای عروسی شرفای بهترین ترکی همه اینه میو کلیچت و زیاد هستن خیلی متاسفانه هرنده کلونکی است همه قجا گرسته میتونیم اگر نه الحمدلله برای که هسته همه او را ببراری با بمونی جای زیاد میگیره اینه نگه کنید دیده همه نمی شرفا اینه میجدن اینه نگاه کنیم مادر جان عزیزی من همه شونه اینه میخیل شرفای دیفیرنزه شرفای فیرمای وای اینه فیرما ترکی چینم داشته کاز میبینیمش اینه ای همه همیا اینه ها همه همیا فیرمای کتان به نهایت فیرمای خوبه پختگی تازه به مثل دستری من به هیچی شیفونی اینم یا شیفونی تازه به هیچ چند اختراعی نگاه کنی رنگ کشه همه اینا شرف هستن به نهایت شرفای خوب صفتای فیرمای کتان فیرمای و شرفامون باشه این ایاش 1,500 روبل نگاه کنید چه فصانه ما در اینجا 2,000 روبلی میفروشیم با ایورا ما ویدیو کدگیم در چیزمان در یوتیوب کانالمون میگیناش دیدین چه خوشوه خیلی ما حرکت میکنیم تیز گپ زده استم باز مقصد شما نگیم که قید اختص سیر گپ بوده است برای چی من گفتم خواهر اصلا زبزن که اصلا چیزی که نوزیکیه که زنکا میجونه من نمیفهم ما خیلی که اگر اگه کویتا بخواه اگه یه فیلمه بوده خیلی رو میفهم چیزی زنکی بود ما با خاطر این مادرها اومدیم که تو هم اهم ثواب میشوه انشاءالله گفته هم ثواب میشه هم دستگیری یا با رکلان ما محتاج نیست اما هم خواستیم یک هم باشه یک ذره کمک کنیم به مادرها با این من همین کانال اپا زلفیا که هست اپا بهتر نماست که در کانال از وقتی میمونیم بعد اپیسان ویدیو میمونیم به هم خاطر انشالله بگیره بودلش چی نشون میتونیم خواهر جان که بازی ما خدش ما میردیم اصلا باسوی
دیگه هر زمان بینشون که عروسیامون نشون بیا جوی نه چی میگن لباسایی که برای توی گپ و چپ همش انشالله مرحمت ما خواهرجان مهرکو تگازن عزیزی من همه همیو برای توی مهرکوها هستن انا نگاه کنین هز من برای شما را نشان میتیم برای شما را من نشان میتیم ابایاهامونه مادر جانای عزیزی من نگاه کنید چقدر حجابای خوشروی ترکی داریم دیدین همه رنگکاش از میراش میروند ای 46 ترکی تا 56 ترکی 62 رسیدگی 46 رسیدگی 62 رسیدگی رنگاش ندیدین نرخاش باشد 2500 روبل اینا صفتش صفت بهترینه مالی ترکیه اینه تازه تورецький متریال مدینه این متریال نام داره مدینه به نهایت متریال خوبه این رنگاشو بهترین صفتا زیادن ابایاها با انشالله که زیاد بر زیاد اومده ایستادن اینمی همه همیو همی اینها همه همیو همی وایو هستن مدلو هستن انا ای باشه عروسیامون ای 8000 روبل کامپلکت قطعی توقیش همش سر میشود تا 13000 روبل صفتاش نبینین چه خوشروی کرتا داره دین کرتا داره این خیلی عدیلکا داره توقی داره تور داره همش با همراهی وای با چی داریم جلبابای خوب داریم نه که منیکن به فکر ندارم اینم خیلی نشوش میتیم 5 در یکن نگاه کنین اباینی جلبابی عربستانی کرتا داره نقاب داره ایرا متاسفانه حاضر اگر امکانیت شود یک مدل دمیپشن نشان میتیم مادرودا نقاب داره اینم خیلی یک رمالی کلانی خوش داره تازه مصریه اینا نگاه کنین پیش بندک داره دیده فیرمش فیرمای مصر اینم خیلی یک تا حجابی خوش رو سویتاشو قریب 7 رنگ داریم نرخوشو 3800 روبل برای پاتیسچکوره در اینجا 4500 میپشن چون که متریال اینا در مصر در عربستان شما میدونید که متاهای بهترین استفاده میبرن چون که اوجا گرم است و شتاب آدم الرژی نتیه شتاب مقصد چی نکنه انا باشه با چی حاضی میریم این اینجا دخترها پوچتای نمیترقه مثل این خیل مادر جان از من پوچتای شما تیار کرده میشه و رو طول روز فقط 4 نفر کارگری ما در بالای تلفن شدگیه فقط جواب میده زنگ بزنید ویدیو ویزیف کنید تماشا کنید نکته نشونته این ایره نشونته راز میرم نه خیلی همشه بگه بچونه چرا دخترای ما در خدمت شما انشالله که به نهایت الحمدلله دخترکای خوب داریم کار میکنن انا که نگاه کنید میریم با این ایو ما رفتیم اگه استا ما ای نرخی بلند و نرخی پست اومده استیم این ایو باشه 1500 روبل متریالش تازه بلمندو استریچه قیمتترین پاپلینی مقصد بگیم چی производствош люксовый производителей Ташкент مادر جان عزیز من نرخاشو 1500 روبل размерош میروند 46 تا انا 46 تا 56 رسیسکی را من جا شهر سمت کنم بله مدارای نوشتن که مثلا من اینجا قیمتم 7000 و 9000 شخصه مثلا امکانات شرای نکنم که با این 1000 روبل و اینا با 1500 مثلا میتونه از ایران خریداری کنه یعنی که همه اینا داره تمام نمودی شرایط انسانی گوناگون هم که بلند هم خاص هم با هم خاطر میتونه ان شاء الله به همه شرایط شما تامین کردگی در این میگن مغازین اساس بیشتر بونوسه خارج داون اوه اکی خیلی راست میگه برادری ما نه که غیر او یکی دختر رو باور کنه مادر جانای عزیز من خو مقصد باور کنه خونه این ایره الله همون کسایی که نمیدون 50% بیان اگر بگن که قیمت قطیمون نفیمیر بحث ننکو ای 50% زیاد با میان قطیمون بحث میکنن که چرا مالی قیمت نداره ای بزرگه تمامی نمودی آدمو میان کدامش هست در حقیقت ما هم سوداگر باشیم همین قمال در دستمون باشه در حقیقت ما هم نداریم یا خیلی وقت امکانیتی که کسای قیمت بگیریم یک تا میگیریم با خیلی کسا نمیگیریم همین خیلی نه که انسانی هست که مال قیمت هم میفروش با جمع میکنه مقصد این کسا نمیکنه یا بار ارزان میگیره یا بار قیمت میگیره هر خیلی است به همین خاطر چی نداره این جای ویش هم نیست نمیگیم که فقط بایو میگیرن یا چی نه هست آدمایی که هست یعنی کلینتامو میان نگه که فیرمای خوب بیاره این خیلی چی بره مثلا هست یک کرتایی که جای یک کرتای ترکی جای جوابی 10 کرتای انا چه میتونه نکی ما انشالله که اگر باشه производителей که ما مقصد نمیاره حوزه تاشکند دختگی هستن بگیم همین تاشکند دختگیشون هم باشه اگر ما فقط صفتای متریالمون
материалои туркӣ мехарем. духтаро нигоҳ кунед, ҳамаи материало санго, ина сахта как задагиам дидем, размериш ина 54 боша, размериш 54 дидем. модарҷонои азизи ман, размер меравам, маламер нестанд. сифатошу производстваш агар бигзорам ана фабричный люксовый Ташкентам боша, матоҳо фақат матоҳои туркӣ истифода бурда мешава. иншоалло ки зиёд хизматҳо мекуна. размерош як бор дига мегум 46-56, нархошон 1500 рубл. ина модарҷонои меҳрубони ман, хоҳаракҳои азизи ман, бигирен харидорӣ кунен. сифатош надиде, ё дар барои шумо хеле нархан. дар инҷа мо 2000 нигинош набинем, чӣ хел фасон чиндагиам, ҳамаш сваровские. инаи боша 52 размер. ина нигоҳ, ҳамаи ҳамин количество ҳастанд, зиёд ҳастанд. ина сафедаш барои ҳоҷи бибиё, барои модарҷонакҳои ҳоҷиштагӣ. ина сирхиш, ина сериш, ина сери цвет. сирхим хеле гул буд. инаи сирх ду намуд гул дора. инаҳа дидем, ина 50. ҳамаи ҳамиё ки ман шумода нишон дода истодам, модарҷоно, апаакҳои азизи ман, ҳамаи ҳамиё размер доранд 46 то 56 российский. духтаро маламер нестанд. хай агар биге ки мақсад яке майдагӣ мекуна, мешумаш дар омедра, салакак айхтун дида калонтар бигире, я размер калонтар бигире. 1500 рубл. ин материала духтаро шумо агар дидагӣ ҳаст, мисли белмандо стреч беҳтарин материалай, ҳамин хел ранги пишакча мулоимакай, люксовый паплинай. ҳамаи ҳамиё боша, ин ҳамин моделе ки ман шумода нишон додам ҳамон аст. ана мегзарем ба двойкоҳомон. двойкоҳо ай ҳамин сифати белмандо стреч, модарҷонои азизи ман, неки дута 2000 рубл. дидем, кирта бо ҳамроҳи абаяш. абаяш беҳад хушрӯй. ози ман якташа пӯшум, шумо бибинем. мақсад размерошу мераванд 46-56. метуне якҷоя пӯшешон, метуне дар алоҳидагӣ ягон киштатон яке тангай, ё ки мехоҳед например хушрӯбтова. ина дидем, ҳамаи мақсад ба е хушрӯй, ҳама тарафа айтагаш бо кирта дора. 2000 рубл. 46-56, қариб 5 цвет дора. коричневый, зеленый, оз ман шумода нишон медиҳам. коричневый дора, савз дора. бин ина наздиктар рангора нишон бидиҳам. инаҳа дидем, инаҳа савз, сиёҳ. инаҳа киртоошон я хелша духтаро меян амиҷа киртоора вай мекунанд. инаҳа сиёҳш бо ҳамроҳи сиёҳ, сиёҳ бо ҳамроҳи савз, савз бо ҳамроҳи сиёҳ. ина 46 размер, 46-56 размерошон. савз бо ҳамроҳи ранги бежевый. ина чӣ хеле ба кадом табе ки шумода маъқул боша, модарҷонои азизи ман. ина боша фиолетовиша, бинед чӣ хел хушрӯй. ина хеле застёжка дора, абая дора. 2000 рубл. размерошу 46-56 российский. туркӣ ай российский размеро фарқ мекуна. туркӣ боша лекалаш калонай плюс 6 мерава. ана бо мо мегзарем бо ҳамроҳи шумо ба распродажоҳои 1000 сума. нигоҳ кунед модарҷонои азизи ман, распродажоҳои 1000 сума. киртара калониша диде, размеро мераванд ай 54 то 60, ай 52 то 62, леки 52-ош 54-ош камтар мондааст, ай ҳам 56 боло мондагиай. дидем, як размер калонтар бигире, ба хотире ки мешӯиш да омедро ё двойкаҳан. почааш қатъи, акхай почаша нишон надим, ҳамаи мо зан ҳастем, медонем ки поча чия. киртаву почаҳай сами
مردم ما هیچگاه چی میگن ای فراموش نمیکنه خواجان یه دهم دستی خرد بیور خرد نشون تی علاو گاوزن انا انشالله که یک کورپچه ها باشن انا مادرجان عزیز من خارکای مهربانی من کمپلکس میروه 4 کورپچه با همراهی 4 تا اینم خیلی تکسریاشو باشه نپالنیتل سینتی پونستن انا کورپچه رو تماشا کنین اختراع این ایشه بینشون بتیم اولا جان نگاه کنین گلوره خیل گلوی خشروهن دیدین نگاه کنین غوثی کورپچه را بینه صفتش مادونای ترکی тканиш материалиш турецкий духтарой меҳрубони мо ина пишча бинე вафилни духтаги мо ира пад заказ медузем пахташ топ тоза ҳай ҳоли суратҳои пахташ ҳастай равонтон мекунем агар заказ кардем даст дӯзай ҳамаш бо сифати беҳтаринан ҳами хел мақсад ғавсакаки вазн накай ҳози бо мо иншолло дар тарозу якташа мекашем ба шуморо нишон медиҳем духтаро ана боша нигоҳ кунед дар ана бигем ки ина нигоҳ кунед ина боша меравад таксари 4 та таксари ҳамихели дора 4 та таксари ҳамихели дора ҳамаи нигл ина ниқа омада алҳамдулилло ана мерем ина нигоҳ кунед гилошна тамошо кунед инаи бардовиш боша рангиш гилиш ина михелие дидед хитаро гилиш инам хелие ина бо иш светои моро киштан неки мо алҳамдулилло рӯшаниш мераса ки шумо бибинед ина бардови цветиш дидед ғавси ҳамаш мебинияй нигоҳ кунед и таксариёш нисбатан дида калонан ина ҳози мо гилакша нишон медиҳем бо ҳамроҳи лолаҷонум ина фақат лолаҷон нигоҳ кунед ина дидед ҳози мо якташа тарозу мекашем шумо да нишон медиҳем духтша дидем чӣ хел духти хушрӯяй гилша дидед чӣ хел гили хушрӯяй ай бардови чанд гил дорем ҳозир якта ба якта шумо да нишон медиҳем ина лолаҷон ира хеле қатъ кунем тарозура ман биёрам як бор духтаро бинанд ки чанд вай ҳастай модарҷонои меҳрубони ман хоракои азиз ман ина мо барои шумора махсус кило кашидестем ина як курпача дар ана болои тарозуи мо дидаистедем ки 6 килову 600 грамм астай пахташ дадриниш 5-5.5 кило астай хай бо матош агар 800-700 грамми дига боша инам хеле мақсад хушрӯи ина сифатча биё нишон те ҳамаш падзаказай дидем модарҷонои азизи ман ина ғавсиша дидем вазми нака мақсад ака мо ҳам медонем курпача як чизе ҳастай ки ана мақсад бояд вай бошада сифаташ хуб боша ана мерем гили дигарида нишон медиҳем ина ин хеле гили хушрӯ дорем лолаҷон даму на гили дигари на таксари якша диде ай параш биқав ира нигоҳ кунед нархошу 15,000 рубл 4 курпачаи 3 метра ваҷабш мекунем ҳозир мегем ту ваҷабои ман 22 сантиметриян ҳозир ман чен мекунам мегем ту и боша ваҷабш 1 2 3 ваҷаби 4 лики кушодагия дидед хитаро 3 ваҷаби хай панҷои мана панҷои деҳқония 3 ваҷаби 4 ликай хай вазминака шуан 3 метр ай ҳаму ҷадахтарои меҳрубон ай ҳаму туркия уже хито медонем ки ин материал турецкий мадонаи турецкий ном дора ва ҳамин хотир шумо медонем ки ай ҳамуҷа уже гилиш да ҳаму фабрика задагӣ мея ба ҳамин хотир ё 3 метриян ай ӯ агар зиёд бикунӣ гилиш нимташ мемона дар мобайн ба ҳамин хотир ина бошта ҳозир мо ина гилдухтарои арӯсмонам мондем мо бидонем ки арӯсакҳо ҳам зиёд дорем барои тӯи маҳракотон барои як чорабинию тамошотон инам хеле арӯсҳои хушрӯ дорем
13000 рубл общин комплекте ки шумо мебинем да ҳами арӯсаки хушрӯи гулдухтари мо. Ана бо мерем ба дигари гулш бин кабутака нишон медиҳем. Ина кабутакш ина таксарякора ба қабтул волаҷон якташа ҳозир мо шумода нишон медиҳем. гулошона тиёр кардем. Ина ина модарҷонои азизи ман 3 метр ё ай ҳамун ҷай надидем ҳами хеле гул доранд. гулошон чоркунҷа рафтагиян ай ҳамун фабрика уже турецки фабрика иёра мақсад гулша намхел зада ки мебиёранд ё ай 3 метр зиёдтар дигар шуда наметавонад. неки бисёриё наоборот ҳамин 3 метр хушрӯай мегӯянд. мақсад удобне истифода барида. ина пуштша бигардоне пушташ боша сатини хушрӯи пахтаҳае ки дар тобистонам хушрӯ истифода мебарем. дози тозаҳе духтарон хел сифаташ дар дараҷаи олишае. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. модарҷонои азизи ман ина бо бибинем инаи хушрӯгиё мо сими рӯшанӣ бурданшо мегирем. волаҷон ина та ҳамунҷа бестак ман миёрам курпачара. ина иш бенем видеои курпачаҳо ҳамин хеле мо як бор видеои хуби хушрӯи дигарам кардагием. иншолло дар канали мо бидроянд тамошо кунанд. курпачаҳо вақте меоянд ҳамин хеле хел меҳнат мекунем. донакӣ неста комплект. бале комплект 4 дона курпача 4 дона таксарӣ 15000. бале 15000 рубл. сифати иша дида гулша дида чӣ хел хушрӯй ҳамин хел бархати плотни задагие ки ранги қолинае аҷоиб хушрӯй. хай бо ака хутон бинен ина подписчикои шумоам бо шумо гап занем ки برای شما اینجا کن خواهر بسیار گردن که برای که مال شما هست مال خواهر است مقصد از اینه که خواهر خود تعریف کنه اما حرکت میکنیم مورم که همین که خواهر خودش گرد زنن نشان بکرد خیلی طرزی که با مادرها زنها میفهمن مسئله با کنن زنان طرز دوست و همه نازکی همین مسئله رو با هم کنیم اینا با اینایی گلاکنشون تیم به حدیده بینید دخترای مهربانی ما که اینا خیلی تیارشون کردیم باز یک تا به یک تا گلوشه به شما را نشان میتین. اینا باشه اینایی گل ها خیلی هیچ گب نداره هیچ گب نه. اینا نگاه کنید گل شبینه چه خیلی خوش روی اینا از من یک تکسر یک شب بیارم گل نشان دادم بگیرش. اینا تکسریش با همراهی همین بچه 4 تکسری هم خیلی این از اماکک دارن تکسریاشو دیدین برای ماندن برای چیش تا удобно باشه نمیدوزه به دست نمیدوزه. حاضر انا تکنولوژی الحمدلله که پیشرفتگیه. اگر هر چیز میشونه بله آها نمیخوایی میکنن اینا ها زموک شوی میکنن درون میبرن این درون کمیشه با مقصد چی اینا فیرمینی همش فیرمینی است. دیدین این خیلی خوشتوگی ها را برای شما را الحمدلله آوردیم کلیچستوش اینا همه همیه است. اینا باشه حوزی با ایوشا نشان میتیم ای گلشکی جا همی یک قسمت روشنی که هسته من همیجا هجوم کرده ایستادم اوشا مونده استه ایچ کنم اینا ایشا بیا نشان میتیم والا جا بکن تا همونجا نجم همونجا بیست من آوردم میگم اینا تکسریش دیده خیلی خوش روی گلوشا بینه همش турецкий мадона тоза турецкий мадона духтои беҳтаринанд. духтушда бовар кунем модарҷону гап нест. хоҳаро ман бо вақти ӯ дафъа қабул карданда мо мақсад қабул кардем ҳамун фабрика дар чӣ хеле шитавдаст ки ҳамин пахташ амиҷаш то амҷо духтагӣ не баъд хай дузондем ба даст хай алҳамдулилло худмонам ана метунем ҳамин та духтемш не ҳамун ҳуй ҳоли сурат гирифтагим кадимет заказ мекуне биге ман шумода пахташ ин хатаб тоза ҳай аҷоиб пахтаи хушрӯй
мо ки мақсади мо у пахтани сурат гирифтан набуд, мақсади мо ҳаморо духтан буд. Якам хел вақти духтан аҳамият додум. ҳамин хел пахташ хушрӯа як дона мусор надорад. худованд баракат бите ҳамин занакоеро ки ҳамира мода медузан роӣ мекунанд, дар ҳақиқат ҳалол кор мекардиянд. бовар кунем мақсад хай чӣ хелай мо заказ мекунем айра ҳиду роимон мекунем, намедонем ки чӣ хел мекунем, то маслиҳат мекунем, илтимос мекунем. ба ҳар сурат дар ҳақиқат инсофошон хуб будааст. алҳамдулилло ки хушрӯ медухтиянд. ина количестваша нишон бите. ина ҳамаи инамиё дидестем. инаҳа 2 4 6 8 1 2 3 4 якта 1 2 3 4 инами ҳама количестваи беҳтарин астай барои шумора модарҷонои азизи ман овардем зиёду бар зиёд. алҳамдулилло хайнами бо шарофати хоҳарам бефарашид ҳамо ҳаракат кардем ки то чӣ қадар тунистем ҳамин курпашоҳоро барои ҳаёти ҳар як кадими худмон, барои модару хоҳаро, барои бародаре ки навхона ҳастанд, хона гирифтагиянд дар ҳамин территорияи Москва, Московская област ва ягон шаҳрҳои дур нишон дода ки хоҳар бечора ин тараф ҳуҷ кард, тараф ҳуҷ кард. Курпачааш чанд кило вазн дорад? Инак 6 тараф ҳуҷ кард. Бо мутаассифона света киштан соат бичидаги мо соати 7 богем сиёмка карда истодем. иншоалло хоҳар оз бо як точка гашумда агар сиёмка туғри бигира ҳозир уҷашам нишон метем ки ба нархҳои арзон дар масъалаи распродажа. ҳамаи хоҳишои мо барои шумо ҳам яки видеоро дастгирӣ кунед. модарони меҳрубон, шахсое ки мақсад ҳатто ки намехаре дастгирӣ кунед то як шахсе ки ниёз дорад ба ҳамин киртоҳои исломӣ, барои ки Россия аст, хоҳарои модарои мо хеле миёянд модагианд, аммо ҳамин киртоҳоро намедонанд аз куҷо бигиранд. ба он хотир ман шуморо ҳар кадом тавсия мекунем канали Афаи Зулфиябану хушрӯ дуруе даводи подписатсия кунед ва ҳаракат кунед ки аз уҷа бо хубтар тамошо мекунед. мо ҳам як видео мекунем мерем, аммо кори занҳо ҳама вақт дар ҳамун канали Афаи Зулфия ҳар рӯза вай мақсад ҳамунҷа видео мегузорам мебинед. ба он хотир худои нигаҳдор барори кор мерем тарафи чӣ бо точкаи дигаришон. модарҷонои мо хоҳаракои меҳрубон инаи боша қисмати сатрои мо ҳастанд. сатрои тайёр ина нигоҳ кунед ҳамаи ҳамин сатракҳои тайёранд. инаё бошанд нархошон 2000 рубл, и боша 1500 рубл, ина иё бошанд 1000 рубл. инаҳа султанкаҳанд. дидем чанд ранг доранд, нигоҳ кунед. ина ҳар хел баста мешавад. ина мо фирдавс ин фирдавс ин фирмаи катон аст. ба мисли фирдавс аст. бениҳоят хуб 700 рубл. ҳозир фирдавс нишонтон метем. фирмаи фирдавс ҳаминам боша ҳамин духтастай турецки тоза 700 рубл духтаро. ҳамаи ҳамин ваё ина шарфомон ҳастанд. ина румолакҳои очагӣ пахтагӣ тоза турецки 700 рубл. румолҳои туркӣ фирмаи катон ҳадда турки бо хуштар меяхиёл мекунем вал кадестай 1200 рубл барои модарҷонои азизи ман. ина киртоҳои фасони фирмаи эспира 8500 рубл. размерошу то размери 58 расискира. ана боша ҳозир мо бо ҳамроҳи шумо мерем ба дукони распродажаи мо. хуб дӯстон азиз, ин точкаи бигем дигари модармо Зулфия модар аст ки мақсад дар инҷа ишан линиге 23 дроп 1 б яъне ки вайш дар он тарафи дасти роста иш дар ҳамин ҷо яъне қарибан ба он хотир ҷидо карда кардмеш ки распродажа мегӯяд мақсад либосҳои арзон. распродажа маъние надорад ки сифати бетаб дорад, не ҳамаш хуб аст. росту аки якташ мемона як донаш мемона ҳамин хели ҳамеро гирифта ба ҳамун размер одам инсон меояд ҳамҷа ҷидо мекунад. метунед занг бизанед ба WhatsApp размеротона биге иншоалло. хоҳаро инҷа бисёр ҳастанд, мо ҳамаи хоҳаро нишон дода наметунем. барои чи ҳамин хоҳарам инҷа мондем ки барои хоҳар худаш гап занад. ба он хотир хоҳарҷони масъалаи распродажа шумо худтон суҳбат кунед, бо хоҳаро хубтар бифаҳмед, хуб мешавад иншоалло. модарҷонои азизи ман, хоҳаракои меҳрубони ман, ҳозир мо ина шумо чӣ хеле ки диде мо омадем дукони распродажаи мо. алҳамдулиллоҳу шукр ки мо ай ҳанами дукончаи майдаҳак бо ҳамроҳи модарҷонам сар карда будем. ҳанами дукони бигем ки пурбаракату пурфайзу неъмати мо аста ки Аллоҳи меҳрабон ана бо насиб гардон ки дигар дуконҳоро мо насиб гардона. ана нигоҳ кунед ака ҳозир мо ба шуморо уҷа нишон дода будем туна. ина ёрам бо ай иҷам распродажа бисёран ай иё. иншоалло ки нигоҳ кунед 1000 рубли размерошу мерафтанд 48-56. модарҷонои азизи ман, хоҳаракои меҳрабони ман.
در تاریکی میتوه نمیتوه صفتش بهترینه. پاپلینش گرنگ سقطی پاپلینی بهترینه. این سویت ما را الحمدلله نگیرون کردن. بازی ما با همراه شما یک بار دیگه بچه را بعد یکی نشون میتین در چی خرمان بدرین حتما پتسد سکنه. اینه ایش باشه 1000 روبل. این ترویکا 1500 روبل رزمیروش 46.52. اینه ترویکا ها چند سویت اندختر را نگاه کنین. اینه دیدین ای بولوش ابای کلان داره بروکچه داره تونیکچه داره پخته تازه رنگاش اینا رنگاش رزمیروش میروند 46.54. اینا مادرجان عزیز من چخیل دوای کارکای خوشرو آمادگی هستن. همه ایو دخترها نوینکه هن با نرخ خوب چونکه ابیومی کلان میگیریم صفتی بهترین قطی ابیومی کلان نرخ خوب قطی مدت دوزانده فابریکانتو روان میکنن. این باشه دوای که هسته رزمیروش 46.52 نرخاشو 1000 روبل. حاضر ما قطی شما میریم با انایو همه دوایکه ها هستن. دیده نه مادر جان عزیز من دخترکای مهربان این میو همه رسترداجه هستن. اینا را ما انشالله حال یک نوار خوبی دیگه در وی کانال خودمون میکنیم و مثل رسترداجه گفته 1000 روبلیان همه یعنی کرده وقتشتا 2500 میخیلدن. انا باشه این ایو پاپینکایی وی تشکیند کوپونم دارن 1000 روبل 46.56 نلیچه ده هستن. رنگاشون هر خیلی های 46.56 همه همیست یک 1000 روبلی های الحمدلله. به خاطری که خداوند مهربان یکم دکانی ما همی بود ما هم جره رسترداجه کردیم با نرخی خوب. اینه 800 روبل. اینه دخترای مهربانی ما 800 روبل برای شما. پاپلیناشون پاپلینای بهترینن شوشته میپوشن رنگش دیگر نمیکنه تازه خوبن. همون ترکیه دم باشد فابریکاهای لوکسریان انمی خیلی پاپلینای خوب استفاده فقط که دختی و یا دیگر است. بعد انا بگیم که شاید یکون مقصد با برندهای خچنکی دارن به همون خاطر اگر همه پاپلینای ترکی هن اخترا ای ترکیه میرن رولان قطی فابریکانت های ما رولان قطی میگیرن. اینه باشه رزمیری 52-54 بدست انمو که رولان قطی میگیرن همون ترکیه میایه. اینه نگاه کنیم رزمیری ایو تا 56 هستن 50-56 رنگاشون هر خیلن 1000 روبل دخترکای مهربانی ما. اینه همه 1000 روبل همش دیدین چخیل خوشرو هستن به نهایت صفتاش و صفتای بهترینه. همی جمعیان میگیرن باور کنم قهرسند نشوان که دخترها نمازنیک داریم مادر جان عزیز من نمازنیک ها زیاده میدونن با همراهی جای نمازش. این دخترها نمازنیک های بهترینن رزمیروش ایدینی میرون 42-52 رنگکاش ندیدستین با حالی آمدستن یا قطیش سطراشون قطیاش ندیدستین. این نمازنیک های تره میدونن همه. این دخترکای مهربانی من عزیزکای جان شیرین من اینه همه همیو 1000 روبل دخترکا. انا دوایکاهای خشرو دوایکاهای فیرماهای بهترین تکن لاکوسته رمولچه هاش قطی 1000 روبل. اینه ایران باشه همش رمولچه دارن دختی بهترینه تکنش تکنی لاکوسته ملویمکی خشروه. دیدین اینا رنگاشون هر خیله 1000 روبل. رمولچه دارن یا که رمولچه هاش نه غلطه گفته گرفتگی یعنی ماموندگی نه که وقت خریداری اومده حتما بگین که یا رمولچه دارن. اینا 1200 روبل تورецький штапель بیلماندو دختی بهترین رزمیروشو 52-56 ای دستم انا باشه تورецький штапель بیلماندو برای حاجی بی بیو اینا ها با انا جدیدیم حاجیگی های انا 3200 اینا با حاجیگی های 1200 روبله. دیدین مقصد نرخ خرخله های
бор ҳар хела ҳай ҳар кас ба таби дили худаш ба хости дили худаш меояд харидорӣ мекунад инҷа ҷои вайш нестай соҳибкор чӣ кор бояд кунад соҳибкор бояд ҳама чиза дошта бошад чунки як харидор ки омад дар ҳамун дуконаш ҳама чиз ҳар кас аудиторияи худша мақсад ҳамун чизи худша ҳамаи аудитория биёвад ина бошад 800 рубл модарҷони азизи ман размеруш мераванд 50-54 рангакош надиде ина 800 рубл барои шумо папниш ҳаме хел сабукакае ки алҳамдулилла очам ҳозир дар тоҷикистон астае вай бо худаш мебуд беҳад хуб мешуд иншоалло ки мақсад ӯ бо боша мегуфт ҳоли ҳамин да ҳамуҷа буд ду бор мешавад ки ай ҳами киртол роиш мекунам ай хича мегиранд дар оҷа будагиё ай хича мегиранд бо мега бороим ки мақсад барое ки беҳад паплинои сабукак шуд дар ҳамун тоҷикистон паплина мехаранд 3 метрша 150-200 сомон медузанаш 70 сомон 50-70 сомон вақтҳои мо будака ҳозир намедунам чанд шудаст мақсад ай ҳамин нархда зиёдтар меғалта духтарода фикр мекунем и пешакаш бо тугма доранд ҳамин моделое ки ҳозир нишон медиҳам барои модарое ки тифли майда доранд беҳад удобнияй карман доранд барои як соскаи кӯдака мондан ягон чиз хай бигӯем ки хулоси гап ҳамаи ҳамин стойка барои шумора распродажа ҳаст вақти додармона бисёри зиёди бад гирифтем хай намихел чизи бигӯем ки ина ё боша 46 то 52 туркира беҳад моли туркияи и духтаро производствои туркия 1000 рублиш кардагим и беҳад зиёд хушрӯ омада буд хушрӯ ки рафт мондагиша ҳамаша ба нархи ай худаш паст додестем сифати хуб аста инамиё ҳамаи ҳамун ранго ҳастанд ина бои кӯтаки хушрӯ 1000 рубл туркиян анаи хели 1500 ина ё 1000 рублиян инаҷа 1500 болода ина ҳай бо ҳамроҳи чиёшонанд дубайский софт муллои маки хушрӯи софта бисёр модарҷонои мо медонанд бо ҳамроҳи румолакошон кӯтакҳои абайни бо ҳамроҳи румолакошон аз духтаракҳои меҳрубони мо дидем ина ҳамаи ҳамиё бо ҳамроҳи румолакошонанд 1500 рубл дубайский софт ино 2500 рубл буданд беҳад кушодакан размеруш мераванд 46-56 ина боша ай иё нишунто додам ане иё нишун надодам ҳозир амани ке нишун мекунам абайни шолк беҳад модели хушрӯа 1500 рубл распродажаш кардагим ҳозир аиҷа мегирам нишонтон метим рангоша биёем бинем як бор сурх сафед ва инаи ранг пояс дора ай худаш ина сваровский камни духташ беҳтарине абайни шолк 1500 рубл распродажа иншоалло ки сифатои беҳтарин ҳастанд марҳамат кунед духтаро ина двойкакора бинем бо ҳамроҳи румолчаш инам хеле киртачакҳои молодёжка 2000 рубл ина ӯ абайни рангое ки нишонтон додам 1500 рубли духтаро инеҷадан инаҳа ҳозир нишонтон додам ҳамаи ҳамо инони моделай диде ина румолакша бине чӣ хел калонаки хушрӯа абайни дубайский софт абайни пашиф беҳад хушрӯа ҳамин материали як умра ҳастай агар насӯзонеш набренеш ҳамин материал шуморо як умр хизмат мекунад 1000 градусам бошӯи ҳечи намешавад чӣ коришам кунӣ ҳеч на ягон айна ира рангша дида намекунад беҳад материали хубай рангошон ина бо инаи рангша бине диде ина рангошон ҳамаи 1500 рубл барои шуморо духтаракҳои меҳрабони мо ина 2500 рубл молодёжкоҳои шифон дубайский хай нами боша хулас инаи хеле двойкако дорем сингапур турецкий бо як забони туркии дига айробин меган ира нархаш боша 1500 рубл рангошон ина духтарако ина диде чӣ хел хушрӯ рангакҳои бениҳоят хуб омадагиан ира ба наздикӣ иншоалло мо бо видео мекунем барои шуморо чунки бо повторно заказшон кардем чунки талабот зиёд аста ина бои хеле тройка
румолча бо ҳамроҳи эзору бо ҳамроҳи кумикаш. мақсад хеле мебоша дукони растадашаи мо нигоҳ кунед ки мо инҷа ягон филми туркӣ мақсад сиёнка надорем. мо ба қиморбозо корам, қиморбозӣ надорем. баъзе модароро медонем дар хона мондагӣ телевизор шо тамошо мекунанд, мақсад ҳавасшон мекунад. ҳар чи ҳастаи хизмат ба ҷомеа, ба халқи худ мо хусусан ба модарои азиза карда ҳисобем, хусусан дар ҳамин видео. барое ки бо давоми ҳамин видеоҳоро ки бо чӣ мегӯянд моделҳои навбанав ё ки либосҳои навбанав ё курпачаву хай чизе ки сои занона барои хоҷагӣ мебиёранд, дар ҳамин таги видео силка аст. касе ки нафаҳмед бачаҳоту фарзандотабги нишон медиҳад, давай подписатсия карда давоми видеоҳои ҳамин хоҳара ё ки модара Аказ Зулфияро дар канали хусо чӣ канали Аказ Зулфия тамошо мекунем. барое ки свети мо хомӯш шида буд, мо илтимос кардем ахалан ки гирункар кам тарга курпачаҳоро ма сиёнка мекунем. ба ҳазрат тамошои меҳрубон хоҳиш мекунем ба диққат видеоро тамошо кунед. тамоми намиди ҳамин молҳои тоҷикӣ, картоҳо, курпачаҳо, чизое ки барои хоҷагиянд дар ҳамин садаво дида мешавад. видеоро то охир тамошо кунед. дуростсарай хоҳиш мекунем нагзарон бача, лайк бигзад, дастгирӣ кун то ки мардуми мусалмон хусусан модаро соҳиби ҳамаи чиз шаванд ки дар ҳамин Москва бародарони хидмат мекарданд, модарони хидмат хусусан Аказ Зулфия боно. видеоро полни тамошо мекунем. ассалому алайкум. модарҷонои азизи ман, хоҳракои меҳрабон, як бор дига мо барои шуморо рангҳои ҳамин курпачаҳоро ай навор бигзаронем, шумо бибинем. як бор дига мегӯям дар комплект меравад 4 курпачаи 3 метра, 4 таксарӣ. нархошу боша 15000 рубл. турецкий бигем ки турецкий модели инаҳа нигоҳ кунем чӣ хел хушрӯанд. турецкий мадонна баиш мебелни, ҳамаш мебелни хушрӯй. ина бо иглаш дидена ҳамаи ҳамиё барои шумо. ва боз ҳам боша инами арӯсакҳои хушрӯи мо дар хонаи арӯсишон истодагӣ ҳастанд. инам хеле бо ҳамроҳи бародарони меҳрубон, падарону азиз, хештаворон, шахсое ки моро тамошо кардед тӯли ним соати видео як соати оли намедонам монтаж мешавад. биёед дар садовод дар дуюми этаж G18 G20 мақсад ҳамаи ҷои Аказ Зулфия иншоалло. тамом инҷа модаро бисёр доранд точкаҳо. ман хушбахт мешавам. баъзе модаро ман дидам бародаро комментариҳои Аказ Зулфияро хондам, хутуна реклама мекунед. ин нест. шумо баъзе хоҳарое ки дар кӯчаҳо мегарданд пас намезанам. ҳамин Люблино бироед ки баъзе садоводо баъзе формаҳои хоҳароро бибинед. шумо барои агар ки мард бошӣ пасташ назан, биё бигӯ хоҳарҷон инҷа биё, чун ҳамин либос ҳамин тарайда бераҳагӣ бигӯштам бобаи мардим изо додан не бигӯ шароити харида надорам ба 1-1.5 хоҳарҷон вақте ина картака бихарам ана ия мардию ҷавонмардӣ мегӯянд, ана ия хизмат дар халқ мегӯянд. яъне ки зинда кардани шахсону бародарони модароне ки дар ин шаҳри ғарбия барои ҳамин либосҳову чизое ки миллии худмон либоси атлас бошад курпачаҳо, инам яке аз синнатҳо ҳастанд, яке аз ҳамин хизматҳои ҳамватан аст. ба он хотир ҳамаи чизи ҳамин тоҷиконаи худмон дар ҳам ҷай. хоҳари азиз саломат бошӣ, раҳмат барои ҳама хизматотон. ҳақ моро ҳаме ҳам боша ҳаракат мекунед хизмат ба халқ ба шумо барои бародарон. ва канали хоҳарҷон медонем Аказ Зулфия ҳастай. ман дар комментария закри пич мекунам ва дар чӣ мегӯянд дар комментария метавонед ки бигиред дар описани видео подписатсия кунед, давоми видеои хоҳаро тамошо кунед. саломат бошед хоҳарҷон, барори кор занг бизанед, хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ.